Пак имам текот не на Динамо дека нешто техничко проблеми си јамен. Дали шунаемен, ако ака те према акава со дикава дека тамо не со техничко проблеми најверојатно си јамен. Ајде пиши нека замолнавте ме дали дикаемен. Дали дикаемен? Да видам дека дикаемен, али ачола нешто и емисија. Барем агер дикава. Ајде пиши нека замолнавте ме, дали сетен окей? На Динамо дека дикаемен са шукаритано. Доколку дикаемен, ајде замолнавте ме те споделите шај тоа ко побаро број. Значи поздрав Сариненге. Дали дикаемен, дали шунаемен, дали са окей, ајде пишнен. Соске техничко проблеми е си неамен, па на Динамо дека кашај исто абсолютно гостиле, значи мро текувал соске техничка проблеми, сарсова керигам си јамен, а савке дуќа шајте да си немпе, ко лайв, ко професионална телевизија, да си немпе соске намеди. Значи, аке дикава дека веќе, ака те джала некако супер, овсас ти, Сузана, джелјади, значи шунгеваја са, окей, шајте починама редовно програмица. Пак ја текот не шукарален па на киек емисија, тари од вас и ме. Абсолютно гостим ро ковал, значи јек мануш кова со муклеа са увек, нели, кога савке програме, кога савке емисија, јек мануш кога со муклеа баро, значи траго кемари романи популација, авде кола ми на два шај палестар хари повише те шуна, те дика хем товала ми ге косе кога случај, значи корисно. Не би замолнато на сам почеток те шајте споделен о лайв, таби това и ко побар број. Хем тоа на два шајпа, значи авдивете шуна, а савке манушен сар сојтано мо ератутно гости. Пресве, мангавате поздрави на Саринен, значи таро YouTube портали, хем о платформа YouTube, исто тари платформа Facebook, ова со, значи, ко повеќето брај на Динамо дека ковен. Ширено лайв, несебично, табите шајте овако побаро број. Хем спреминала пејек тикново видео спреминава, кога со кавакиравто меѓу о актуелна мерке, значи ки Германија, кога со итане повезиме вирусеја, односно пандемијаја COVID-19, попознато, нели, сарсоитано о аквана свалипа со, значи, ресламе. Керекере лапвитаро јек пошукар начин сашајте на кавамаро време, која кала паре моментија или паре периодија, кога со окружингјаме на кава вирус сарсоџанена. Најболи начинитано некако, значи, те дика сојаме ги корисно, те чиваме ги амарегуѓате, те почна, значи, ако те рефлектири на мен, саршај пошкар те таблири на мен комаро живото, саршај пошукар, значи, те джа англе,
саршај повише темука, амаре максименге значи нешто са квајтано јек делотаро амаре емисија кола со тумеге припремне. Значи тумеге кераја акала емисија, коваламен исто шајпа значи од окоа курко и повеќе тоа емисија те презентири на тумеге, и кадалендар ковен значи правна лиција, па музика, па религиозно програме коваламен, па политичка програм, па коваламен исто тари култура не се и програме, значи сарсо веќе аке дикена са кавајтано јек дело да лестар кова со значи припреминаеле тумеге. Надинама дека исто туменда и сетмен исто добокада нели исто сабари да хем акала лафијата не најискрена со овала мандра, значи мангавате акала порукете мукарчи туменден те вакрафтум и панабите повикуми нафтуме ко побаро бројте шајте те подржненамен. Споделинен акала лайф това ко побаро број и агереда значи авдие капочина амен амаре програмај. Мангава панабите само те наведина дека авдисутно гости бро кова со итано повикуимо, тано мануш кова со значи муклеасар со вакердиум јек бари трага амендеки амари романи популација. Мануш кова со ите како значи познато итано ко амаре подручја ки кои у Словенското хана ке екс Југославија те вакерав хем надинаваме дека дека овламе значи адавате журналистар и нешто повише. Рајо Исмет Аети или па уствари о Селјадин Салиевич надинавама дека акатеитано дека шајте шунамес ке дикава дека техничка проблеми не се виси, а ме покушинава акала техничка проблеми акана те решинален, да би теноваме сметње подорка, а джи тогаш ка замолјавтуме те ширине на квалај, това значи ко побаро това ко побаро број. Каза молјавтумен, сарсова киргиум, сподели на кала лайфта би това и ко побаро број. Чи тогаш карикате средина, значи акла техничка проблеми. Надинама дека шуненама, само ако шајпа не питате пишинен, соске моментално манде ко дисплеја кате е сајкало, за жал нашти шукар те дикав, надинавама дека ка успена некако те керај програма, нели, сарсо валјани, им сарсо требало. Делеске повикујнават ми па наек пути пишинен, табите шетри ка дали дикајаме, дали шунеме. А ке гарем ека дикава на катаре те керав нешто, табите ша и слика палете добина. Значи ме моментално надикава туме, али покушинава преку јавер канали, те шајте куав, хем те дикавтуме. Дали е на кој интернето проблеми или тано кој проблеми е дали тано кој интернето проблеми или о проблеми тано ко системи или ки програма Андре, а два за жал панашти значи те константирина. Ајгаре надинавама дека шајте успејна те дика. Ајде сподели на лайф несебично. Да бите шајте овако побаро број. Да бите шај са свекнуто овако побаро број. Надинама дека шун геоаја. Мустафа Редже, па ке кана куѓум. Добре. Е поздрав джико амаро джико те джимо школско другари о Мустафа. Селјадин, окей. Споделен лайф, да бите шајте овако побаро број. Добро. Пошто кана сакало, ме надинама дека понекојаш авала, понекојаш на, далеске ка морате импровизирам, не кажа одмако кажав одмако амаро гости, ратотно гости значи меѓетано о Селјадин Салиевич, јек баро Селам алейкум. Дали шунаем? И си ек техничко проблем, иди кава кате нешто о слики около на неманге сарсо требало, па далески ме пучато дали шајте шунема. Ме шунавата бушукар.
Супер, значи немаме техничко проблеми дека на моментално или? Не е проблеми. Добро. Ајке гаре. Мена Динамо само дека марен дикутне да исто шунена мен. Ајде би замолинав самаре дикутненте шајте ширине на ква лайф, та би това ко побаро број. Хем те почина мен амаре редовно програмаја. Мена Динамо дека си јан шукар, Селјадин? Ја са шукар. Добро, а мен си немена проблеми, джанава е техничко проблем. Мен са шукира Девлецка ќе успенгем некако те решиналем, нели? Сине доста напето те керавџикоте мануша кана кале програменца, нели, сиклолате кувалте и клол, па дуито пути вечетано будут поедноставно, али ко прво адлани саве моменти увекитано пароџикоте мануша кана, нели, сиклолате кувалте керав и адалеске да харитано проблематично. Пошто наша всалило мангија кана са целовкупно медикава само јек дело таракава на джанава соске, јектикно дело само дикао мена Динамо дека нака замерине, каджа некако јаверчане, ка морат импровизирина. Дали кашај прво Рајо Селјадин те вакереманге, којтано Рајо Селјадин те представи нето менге хари, кој си јан, котара веа менге, соске си јан авдиве, кија каја мисија од вас и уме, да ви те шајте почина мен, амаре редовно програмаја. Шајсо се на Мајан глал кава черав шукар Ратка мава туке амала Севгил, тај самаре дикутнење со кади кенамен ерата неке емисија, са вјакарја на одоваси уме, опенџардо наградимо поетико свето, ано сум налипе, о Селјајдин Салиевиќ Салиесор. Мангано посебно мило со Авдиесијан Аменцар, а и си разлогија, Манушкова со довока пишингија, кана мораме те импровизирав комо начин, значи те кера влафи соске, на нема ништо на дикаја, наџнава соске, кам мора, значи те хари и структура марите менинала, али не е проблема, два карешина. Селјадин Салиевиќ, Тано, Козумесо Џанава, поети, книжевнико, панда, дали кашајте на бројне, ко сао серија, ко кола серија ту сен са активно, кокла држава. Есеисти, романологи, прозаисти, драматурги, есеисти пијом. Добро. Ови се па на будбучавме, али магаоте пенавче си имали журналисти, па и значи публицисти што публикинаваче Штарпан Берш, ко фейсбук странице, сарки прво фейсбук страница, сарки дујто фейсбук страница. Веќе доста време си јан, значи, која маре подручја претежно ки југословенска, треба крава екс-југословенска повија си ја нели активно, те и ранамен која дава ни се ветре прва кораќа кото живото, котара вала меѓу Селјадини, тари Прешево козум со Џанава, дали... Ја таро Прешево, Чињако региони Прешева, Прешево Бујановац Медвеđe, значи, Србија перела, Србија ју. Океј, дали кашајте ве кремје која си бијамо? Месијом бијандо бишло 3 февруари. Милја е њашило пиндо дујто Берш, а ни Прешева. Океј. Женимо, унуќа, чаве. Ја, манисима дујмуша, Авријалки Немачко, Черена Бути, Силемпером ја, Печаве, манисима Илије Чај, Динди Кибујановца, а нешто старо носи сима, шетела черавче. Некој нема мење састе. Апсолутно. Значи веќе ајде вакерово нака успенгјан доста и ки фамилиарно, да таро фамилиарно начин, нели успенгјан са те обавезе, те опрске која со синето. Шаќе вачерава, ако дозволине, а дозволин мајте вачерав, Меси умле дими Черџун Бершенца бути Кистампарија Графоплекса да Рига, кол приликате вачера понудили редоа, мангавате пенава да лелюм не плаче на осуство диема котер ми фирма о Графоплекс Штампарија, таро Прешево,
и делюм ки Германия меромная, дешу дуй берш, дживдиюм ани Германия. Добука берш сеанси някъде ки Германия, дали че не е германско чипда? О, бушу карджанава, сарна. Добре. Ali momentalno živi neki Germanija ili živi nije telek ки Сърбия? Trenutno sad nakljama da je Romni mesima na kokori pa džava ko čave ko svako tri mase gdje tečeren manđe olila. Dobro. A čave manđe itane kaj Westfalen, Bochum, Westfalen, Duisburg, Essen, Düsseldorf od Jastana. Nordrhein-Westfalen. Ja. Aha, znači ko Bochum, pa na ne Durbander, mislim ko Verozan. Znači, a kad te si im pa še? Šajte li kamen da uživo nekad MTK rekao? Oberhausen. Duisburg, Düsseldorf, Oberhausen. Da. Bochum i tano mandara katare 70 km. Така да, значи, најверојатно коламе на два шајпара те рикамен уживо, хем коте со шајте керани се емисија катаре баш таро следуđење, значи, уживо. Това следуđење. Селядин, тиранаме кодла прва кораќа, о селядини кога открингјан да желјате вакерав, која се не три прво желја кото живото koje su otkrinjala. Znači, Renamen Hari Palal, star su Akirgium morate improvizirati, pošto Olilana nema akatena dikava ništo ko kompjuteri, znači morate improvizirati. Tiranamen Palal, Tiranatu Palal, koga tu izrazindani želja, kozum berstinetu koga Vakirgian ok, poezija interesinalama, a kavajetano nešto so me mangavate, jednostavno mangavate tekera. Hramipe baš i poezija, ja se prozate penav, manje si negdje der sad je hobi. Međutim, o hobi pretvorisalo u istinu, znači, kućačipe. Ali sad zavisno, kasar so me družijoma, znači, si nema mala sikavne i magavate penav tu će, znači, u pustinjuma te pisinav. Ama razlog, kad bi pučejama sojo uzrok, znači mađe baš me so ljute hramonav. Pa šaj sar so vraćeđa mađe ili jakva žurnalisti, gazetari, ne, so objavi mojtano i vraćeđa, da li ponla i grafičko struka so tu će rea buti ponla tano uzrok, ali vea. Pošto ki ganaki štamparija, štampini pe razne brošure, ali znači izdavačka buča i pa mešate penav, a vrlo u obzir ili odvada u obzir kula cao te. Soitano avdije sa kana okolo mečitinjum žurnalisti, poeti, кола е тане остерија кола со авдиету бавинеато највише това керав која дисутно време моментално? Сара мека на услови нама, значи пошто си буте бершенгро гајако песнико, лиларно писац, па лилутно книжевнико, журналисти, пошто бити њом за журналистику, романологи, па публицисти, пошто публикинава чепан штарпан беш, a kolafike penava dramaturgi, manisima, doi drame hazicerime, jek romanisima, hazicerimo i odese me navodinava, znači kaj so me bavinama akalebučenca. Sada kanal, na primjer, ima romani drama, savia karja nav humoreske, čerutne čave olenje. A i to drama, a karja nav romani drama, maška rojnati petaj kamipe. Uzakija drama, mesob hramonju, mani sima ili romani hazičerimo, sava karja nav tan kudokam Bianjola. Uzakala starli laso večatinjom me angdeder, me znači bavинjom ili prozaja. Ali djavdi me proza na
na forciri njum, pošto Janava kaj se da pečati njum jekvar. Jakana, ako dozvoljanma, ako nešto pana pučipete vačerav pana. Pa и си пучи ба нај проблеми. Ајде те вакера кеда печатинген да ја пустика те вакера. Нели тути си исто збирка да која сојтани или пустика веќе пиши ми кеда си не да печатумо. Кога беш дали се ти не? Ајде те кера са џаре лафи, пошто ме isima koplana џарте му това мадра сади со те дикена те шумите џанен. Добро, у реду. Sad, intelektualno faktori kotar malipnjasa organizacija se kutni pasir komuna preševa kote dživdinava. Mesimo se Lajden Salijević Salijesor. So si umređić predsjedniko šerutnoki nevladino bilo štak jak organizacija, angloni pe, ano irani pegačkani čibijate napredak, Beršentar čerđom buti kodrumo baš i tematika romengir, a si afirmacija te emancipacija hramimela fjesir sarandu panč beš. Diplomirium grafikake siktovnite čerđum buti kotar milja injašelu enjavardešu dujto berš, gdje milja enjavardešu jekto berš. Mesijum se Lajden Salijević Salijesor, so sijum dženutno koresipe udruženje Lilutnengor Feniks Preševo, kotar milja injašelu otovardešu štarto berš, a mesijom hem dženutno ko predsjedništvo Društvo Rom Demiršać resor ani Preševa. Džaka najsima pečati me štar pustika, štar knjige znači, lajtane zbirke, džilengere, ki romanita i gađikaničiv, savea karena nav, bahtale dive, atar miresu ne. Pečatimi milja injašilu otovardešu štarto berš, dživdipe maškaro Roma. Milja injašilu otovardešu ototo berš, znači. Kamesor drom ano dživdipe Romengor. Pečatimi 2009 berš, hemi štarto pustik džilengiri, savja karela nav džilatar miroterni pe, Шукаритано знаме баш Романо да дикава дека запечати мојтано. Значи ки фарба. Значи ако ја дžili, ако ја пустик, ако ја книга карја на джилатар миротерни пе, а храмомитани ко дујче бјав, значи хем дасикане, хем гаджикане, песме моje младости. Ано акава лил, само те ако шајте вачера, динџум, мандара, котаракија риг, романе, Buča, znači kad te sima, nagradime bronzaki platketa so ljudjom ko vučije, ko tarpindo do učesnikja, so ljudjom i bronzaki plaketa. I džilim li so džilapjeđum čera, anu irani pet domovi, a čekija bronzaki plaketa. Penđarđo lakate, znači, a katara akijas rik, isima čvalne buča pečati me ko gazete, a čak što više isima ili ko antologije čiptosijum maškaro lilutne kosovakere, idemo mi. A će Cendresa, ki romanitaj čibanići, znači i džilim li mancara lava pečatimitani hem romane, a ček ja strana romane, dima čibane. Akate
чифти на школ он пашкой. Значи, ки си ковни меджава, печатимитани, колил чендреса, машкаро, бут гајакија, машкаро бут песници. А котеровторе шу старто берш, значи ме бави намали си юм дженутно ко ресипе Феникс, удружење, значи, а мен со штампијам штарпанч книге, и а мен куаја ко, значи, удружење. И акате штампими миджили, бахтале диве атермире суне. Проби. Ако ја джили и книга, со вачерджимо точкани, а старджум дујто тан бронзакир плакета, значи ме освои нјума кала джилја домови. Кед астарджума кала лафите чера баше очивала небуча, а кала собјави мејма е. Андор новине, аче кај сима, машкаро, о лилутнео книжевници косовакере, со печатињом, значи, молил, аче телеакате бахтале диве, атермире суне. Хари нади чола титко. Аче квалил, значи, аче кај објавимо. Aceea manțara lava, cibalane cendresa, Romat nuk janë me sinonim e varveris objavimi oko gazeta 10.6.87, znači. Akava pečatimo. Akala novine li... Акалетане новине, чибанане кола пишинена тутарли, пишинге... Чибанане, ко чибанане новине. Акате на каджама, где значи ранджа ки коте романе чибанане, лем je tuja do timar me vet. Акава прекопим јета е проблеме ромве, со перавена и чавен кота четврти пети разе ке давала увакти очибане огадже перавена романе чавен. А меси умле члан преседништва ки скупштина општина Прешево. Тега нека насине или и комунисти, а и акала посебна да, значи, и ме дијум критика кате чибанење, да кова приморимете те да маре чавен ки чибани школа, ако пераджена маре чавен. Не либр не поезиме не джухен ром, па на јек лил петатини пе код ки романи чиб мандер, значи кота се лединца лиесор. Акана, пошто ме бешенца бави нама или си имам дженутно ко ресипе Феникс, мани си има сертификатија со добијум саранда бершенџе. Саранда бершенја, акија, јек, аче дуј, аче три на катаре. А медикала клетане са чибанане дипломе сертификатија, не? Стар, ја, чибанане сајтане. Екана, узакала, солелум, ангедер пана, кана куджум ангедер котовтор шуштарто. Од аменде и черджапине, значи котар Косова ледани, сар веќе поезије, традиционална манифестација, значи сусрети прешевски стваралаца.
književni klub, tega не književni klub, a не udruženje. I da ima kavakija, a kao Феникс. Значи, jek. A če kao ki dujto manifestacija, so dobinjem, a kao angledero dva ovtovar su štarto berš. A kja... O Združenje Феникс, o Združenje Феникс, само Združenje si ne pa ne biti, da li kažete to objašnjenje? A gdje ova Karipejne književni klub, izdavačka edicija Preševo, so mestam pri njom i knjiga. O Anglonolil. Dobro, okej. Kad ja podorike diplomaja, su i kelala ko vas, savi diploma da je? A kjajtani so dobijamo, so svim nagradimo bronzana plaketaja. Znači, kod rakija džilisov džilapčerđom i mi džiličiv tijakate, maškaro budgajakija i preko komitet to dadašnji, tegani, o komitecine, bića dojma je, znači, hemi knjiga od ja šaka etitasiri i plaketa od ja, znači, sar orden, u stvari orden itano, trianda beše buti, čeripe, ili bića džema jakija diploma Akateja Savez sindikata Srbije, Saveza sindikata BOR, za učešće na susretima književnog stvaralaštva radnika Srbije. Znači, akava. Akala memo tođuma akala bučaso sinema. Pa ko gazete i simače pa nakalači ne puča. A kada vas objavinje mandar o žurnalisti ako su aker. Alo vea. I si pa nešto stikave ili... A će panari bitinava kalea. Samo tamo ta panari. A kad te ohapi, taro Bujanovce, moje pesme, moji snovi, objavnjakava, moje pesme, moji snovi, a kava sodikena, od 20 ili čvalne, znači sar su iranđe. A mani sima, kod novine, o čavo sajpa, o Mehmet Sačip, ovdje džasine, ko Novi Sad, ko izdavačka kuća Tem, I ova kana objavlja Međilja, romane, hem da si kane. A kad te hramoni prađare, Biandoi bišu dujto beš, a kvajtano sar mozaik dinje. Biandoi bišu dujto bešetano prešao grafičari ki struka, ramonela, poezija, taj proza. Kota šovardešu enjato beš, me znači, bučanma me na vačerđum čamače pelomeki godit, vačera, me hramonava kota šovardešu enjato beš. Iaka te vačeri o naslovje džilengere, akana, a kavai co mozaiko, so ovdinja, isima da si kanehem romaneso dinja o profesori Ibrahim Osmani so imanje so pisjame recenzija ko Anglonolil, Bahtaledi veatar miresu ne. Znači, srećni dani mojih snova. Kad dektirinal. Ani epoha kano o manušara kenabi penjarde planete, kano manuš pidja taj muklapa anglonohapi kočon o romara kenape ki epoha renesansakiri hramondoj taj džilabin dojđiljaki romanići. U epohi kada ljudi tragaju za novim planetama, kada je čovjek stupio i sačinio prve korake na mesecu, Romi se nalaze u dobu renesanse, pišući i pevajući pesme na svom maternjem romskom jeziku. Adzava. Akana. A cavalieri sima ne vi pe i tola sine kotar Beograd de savke
И магалате пенавтумен же менда си юмле чере ме си юмляни Германија, ама објавиња, значи, акија ми џили бешава. Од Драго Љубацковиќ, од Драго Љубацковиќ сине уреднико, екана. Ме шајтева черавто менџе, пошто кана бешенца храмонава публикинава. Захвалинама професор доктор Марко Аладин Сейдич, со чичаме, значи ки звезда. Пали чичаме аџхарики, акија антидискриминацион. А кате исто чичама са познати светска песници, значи, Ачека и Сиуме, а кате Акатесиум. Pisini Deutsche Kate. Historie der Roma ein bisschen Kultur und Sprache mit Schriftsteller Marko Aladin Sejdić. A Kanaso Kavačeravte menđe, poznati romski pisac u svetu Selajdin Salijević Salijesor, istaknijama o Nebojša Veličković, Starostombor Romi žurnalisti, mandar, znači pisanja, kratka biografija, a čeka objavljam ko Facebook, znači, akala ilustracije mle, a čekala stavljila mle o stavljila gledesto po pečatinjom, ki romanita i gačkani čib. Sevgi шунаме, Sevgi. На мангалата чинававто супер. Само то продолжи. Алјамџио питање канаваленте пучема баши хазичерде пустикак. Хазичерде книге. Да. Со Исима. Моментално адава листо со требало сме те почапсу значи надикавале. Со ске моментално медикато само екваш. Нешто дали о интернет, дали програма, аба дикава дека таровавера кола дека шукар са окей тани емисија. Значи джала подри. Па дали ска морат импровизирина. Ека намо почивајтано а члем која дава коте со ту секаѓана кана са кала манге со мо почивајтано соске ко чибане, соске од чибане повише денгето кате а савке тевакерав денгето јек анекену срвеклапе на романе. Значи нешто со итер признанице. Значи повише признанице. Англонипе, значи со бејачерџа маро гласо романом гете пене, нали? Да. Со нема могуćност форсири нема, значи со форсири нема. Да. Мајан глунлафика вечерја ме сосим захвално котер амаре мануша мештања котер Прешова халвеа со ола праџе диамен могуćност права и телевизија ки Приштина о Англонипе сто правдило Англонипе емисија пало това меѓанава да тега ни џава си невич акаренама, пошто амаленте џава си не ани Приштина и си јамле учеснико си јамле ани рачи поезијакири ко Боро Рамиз, Гиланис и Черџапе, па ани Приштина исто си јамле ко универзитет де Рада, а џарја Карипе, а мен си јамле група, значи Амарита и Прешова, Дела Пјерџу Маршкаропаншо, студенча, ми поезија, си нема баро аплауз и добијам чашувише лил книга сар хедие, нали се поклон котар Реџеп Чоса. Меакана и сима буте те вачера баши од ова. Со се меака таре сар терно поети, џава сине
Amalența so sine Gaiakia, ili andor gavada Java, Gilapcerava, andor škole Java, i dan danas Java, andor škole kala Čibane. Pa sigende isto sineamen jek recipe, kote so Gilapcerđum mi poezija bile ko Čibani, Čib, un škol po školja diađeli Gilapcerđum, ili sineamen šukar aplauz, nali? Ili pa u svako nastupu si neamen uvek, znači, koktel od 2 panape. A čekana, da bi te haljova, od Šibane šukar prihvatinje teba kjera vi romani poezija, gjereli? Ja, prihvatinje. Ki romani, znači, romani poezije, či da ne romenko te poezije. Da li halilum šukar? Ja, buškar halilan, pa motavaće diga care meka mutavi istino koja su i tulo lafi kota duša mesi un jekam neder jek rom ki kopčinjako regioni Preševa Bujanovac Medveđe angulno Roma vero manasi nekola bavinena pe Kalabuča. Međutim kasnije posle hajdeja vini o profesori Ibrahim Osmani ekana zahvalići Olese akala siam le učesniku ili ko akala saosmote so sine i čerde vaši kulturaker manifestacija, levedi na kulturaker, siam le učesniku o Ibrahim Hazičerđa o recitali, pa Gilapcerđam, znači ki Leskovca dobijama, no tam čašte više, ani Leskovca. Dobro, ama tu, kod dva vreme, da li postojnila si isto tari Skoplja da ne s obzirom дека джанава дека ту джанеја тук из Скопје, ме мислам дека живињан дека из Скопје, јек време периода Man si nema pena na Skopje, man si nema na Skopje i odriga živim da je vreme i magavate penavče si buta aktivno amare romare čavenca ki Skopja, neđet Mustafa, otrajko Petrovski profesori Rametlija, nali, a magavate penavče o angulnolil so pečatinjom. Angulnolil so pečatinjom tega ni džava si neko Šaipo Jusufovski i zahvalići Olese znači me ili disaj bučende proste perinjom. Dobro, тогаш ќе каната човек која дала награде која доделина па мендиклем буд бронзене награде, па златна награде, па нели Сарсинјадва, дали кај што објаснувам ги накратко Те вчера пошто си нема прилика кај Черџапе јак рачире мане по изјакрано Скопје 26 мај или сине и Черџапе, ама овторде шу трито берш. И Ѓелавче џама мари поезија сино Рајко Ѓурич, извини, о Шаип Јусуфовски, о професори, рекламирија тега ни мотоџасине и граматика и јазбука со Черџапе, са Круме Кепевски, а сине или Прештевакер гајакја, песникја, а менца со Ѓелавче џепеџилја. Sad si ne prihvatimo ki Makedonija te... Sad si ne prihvatime ki Makedonija te poezije, prvo mare Roma ili gađe? O me pusti kao džiljak o knjige so me pečati njom. Агулнотан коте месо делјум те форсиринав, значи те бајачерави романи култура сине и Скопја. Мангавате пенавче киштутка синјамле па и одржи сине рачи саркисала сине дисаво акава сарфест халеа сарпанапе манифестација. И от те форсиринјама акала knjige busine šukar prihvatime, na tim othartuće mesijum prezadovольно, кота романе чаве, ali nas osine ka zainteresime baš akala melila. I
и со синема заđele. A šajte vačeravče ili na Priština kuri so sinjomle, bušu kar sinjomle dočačer dokotaro čave udariga o sedati, o dževati, o čavo i pana verte na čvavljen kana i čerđam isto car zvanično da je krači poezijaki sine pa siname posle koktel, kosar so siljete vačeri, pa baja čerđemo a na oseljadinja vola taro prešla na kađa, tuli, ljenjaka, toko te, i ađare, a te pohvaliname ili akale amare poeteske, obaro poete amaro, so nakljatano, Mehmed Sači taro gilane, kote meo lea so živiju bušukari i džavasine kroleste ovče džabu tiko inte gilane, i u duriga djavčerđum preko radio emisija da ni međilja bušukar sine magavte penavtuće, i čak što više ovo kuđamanđeli ki recenzija koja kla pustika o Ibrahim Osmani, pa Demirani Ljazović kotar Vranja, matičari su sine pokojno i ađare. Ovdje lapčerđom pana ili ki kumanava si jamli, isto ađare čavencar si nema da riga pinđarut ne čave kasa so kuđom, kasa so bavinjame, so družinjame, so prisinjam, zara kanan la premen o čava kva Remzi Osmani ađare akari sine. A te nabistravili pana ekea mare manuše, ka se me sobudim zahvalno. Jek manuš, kod njamo zanati, te pilhramona poezija jek najparo zanati, a davajte no Muharem Fazlijević. A zahvaljujući Olese, me budbuća man u završenjom, pošto amen si nejavilo dla gramofonja, dla kastetofonja kotrake, ili mesinema, pa i lovsinele, i vežbinasine, šunajasine, razna poezije i tak. A mani sima, ko hazičeri pe o šovto lila kad te biste džom te vačeravtuće, amala sevgi, a kava lila kari šelopin na stranice hramonjom, koje lenger gođa verutneta i paramunja romane, narodne postavice i omotvorine Roma. Ako dozvolijante džilapčeravhari. Sigurno, ako je to vreme, znači ja enak je već pindu panč minutija sijem, slobodno, bujrum. Koje lenge gođa verutneta i paramunja romane vačerena kota romano dživdi pe sar valanite dživdini pe, sar hem sostero romasar disve džene valanite rakenpe anolende i tanon lak motovdo, džači kano romengor dživdi pe, ano dek tanja se pravdi pe de kevak česor, kurano dživdi pe vačeri, aso na kavdo džidpe džandi pe taj baši jazija romanisavi, na kađo roma budbeša, po parođi di plano čori pe izjet loko te barvali pe, palokaste vačeri pe, sara lođo dolesto romate oven čivteani jekutni pasiri, koje lengi jekutni, pa na kotar fori min mo, avdisutno vačesto identiteti sađi avdisutne di vesoro. Koje lenger gođa verutne, taj paramunja romane, znači narodne postovice umotvorine Roma, i siljen, motovdi pasore sti pestava motovela, kota disave džene, tiri nempetro bilačo drumo, a te džan resti pase drumoa. A davana kad di pastao doktorni gođa veritnjasoro, taj paramunjengo, na kavdojtarno sasuji totari romani tradicija čavdi pnjasi, taj kulturake barveli pnjasi savi barijari, majbut savi natulije buča, ja se manifesta so Penelope vere la fienza običaja ano baredive romane sa vicereno Roma so Penelope che la fia romani kultura. Se lajdin saliesor a starđauči pasor tan koji je but baro nivo ko te vazdela romano koje lengo paramunjego barvali pe sa voka baječeri lengo uči pasor nivo sa su ih ne barili knjaso a sa kvažane ili pasor. Ako šajaka na te džako pući pe baš mire ne ve pusti kaso sima. Šaljite te kera lafi. Kota mire hazi čerime pustika. Šaj, sigurno, bujrum.
Mani si mazice de ștar pusti Catrini la pusti Kengre Lenger, trilogia alustardegi la poezienger. Demek, biri megila, romanelu tin pase ki romanita i gačkani čib, savea karena nav, ake motoava tu menje, so je hazikeri meitane, ki romani taj gačkani čib. Savea karena nav, gili duk taj čemana. Gilatar miroter nipe, cale diveia se diveano calo, e mostarto lil sava carianav, par noticia ripe, cote behramonium literaturaco criticacro osvrti, sava carianav miroder restipe bași cultură te integrația lo romane tokovia. Šajteva čera sok miroakava starto lil literaturaco criticacro osvrti tari diskriminația romengir, Hramonium e kvašo li lamenda kota Roma amende, sarem ko sveto ano sumnali pe. Ai si mahrami me preka odeshu pan tekstija kota penjarde profesoria, magistaria, te čibiake jezičarija. Sarem poetija kota marešu narodnikija Roma, gadže, hem čibane. So hramonje so pisije manda hem kota mi biografija, sadi so majlače, so dreslume o se Ljajdin Salijević Salijesor, je kulčo suksesi, restipe cili nivo de restipnjasor ki kultura romani hramimela fjesiri, so Penelope Gadžikane zenit, ja se kruna, ki miri literakiraki buti čerutni pnjasiri. So kačolki romani istorija, sa trajno svedočanstvo. Ano miro štarto hazičeri molil knjiga korvačere na hraminje, madar hem averđene penđarde poetija, hem dinđe se stikano kritikakro lilutno književno osvrti, taj gandipe lilutne kritičarja, publicistija, romanolog zenger, čibijakre stručnjakja, anakovabe prozakro lil, sarsojtane, znači ođene so hramonje, oramče Mustafa, Romaniland, Javin, Amanecer, Musram, Barcelona. Kova Iranđa, prevedinjame džilja poezijaker, kota štarto pusti zbirka, znači džilengri, kale divea se diveano kalo, a hramonja hemo predgovor anglovačeriba. Hramonjama je kritikako osvrte hem o Farkaš Istvan, Balinger BRD, Oružlija Ruso Sejdović, Zekir Disoran, filolog. Продолжен шкари, са шкари. Продолжен. Добро, у реду. И сега најверојатно интернетија проблеми, сарсова киргум. Нешто авдиве о интернет, акем четинава исто комареди кутнеда, доста джене и силен проблеми веќе кладиве. Дојутрин диве приметинава дека и си проблеми е нешто, али окей. Надиналма дека ка Иранопе амаро гости активе, значи о Селјадин Салиевиќ, така да тешете продолжено, значи пе програма е Надиналма. Ко секој случај, аменџа е подрука мари програма када значи хари вакти тешете Иранопе па најпути. Ја, Манушко Калаберша, сарсоитено окно Селјадин Салиевиќ, значи амендика е колеска радила Тева керав о дипломе да која су исиле хем сакла признаница да су исиле сарсоитено од сертификатија да, а каветено јек дело е кеман шескору, хем јек доказ кој су начина да вас окерјав цело пе животост. Значи, сар секој е која су ангажирала пе ероменге, значи, кој најболе светло мангелате се кало еромен, заслужнојтано, а кате то волем, заслужнојтано, исто те конисно начин те Иран Алпелеске амендар еромен радова. Дикен, со манакана специфично тано или па со ман стварно онака некако изненадинавам позитивно тано адва со конисно начин вавера националитетија сарсоитани Србија, Македонија, аке Чибане, ола прихватинге асавке ке романе поете те пишну баш рома, значи признанице, новине,
Соске аменде корома на не и литература добука те крему напредими, а квато не пучева сутрбола секој амендер те пучопе. Соске на него напредими и литература. Надинаваме дека о селјадини звоннела мангеме на штите џавко телефони, катру само ту уклучинопе, доколку дикелама, значи шајте провинулте уклучинопе. Ја, кај челем кодова со требате пучамен соске и литература и романи на недобока етаблирани нами дека рома. Дали тано као пропуст, тари, амари, тоа ќе рафтара одламан шоко со пишнено поезија, на денадобока вредност, а менгите им презентириме, или па о националну свест фалила ми са рома. Националну свест ко смисло со амено сетинаемен кој со начин на немен потреба ти размисли на Савкеске суске мануш бизо држава, бизо никогаш адва националну свест, на не потреба Савкон што размислено. Шаја да, значи менче нетро јавера националитетија увек значи и силен ола дена вредности ако ки литература дена вредности ако лали латичити немпете керемпе, а мен за жал орома надаја вредностија, а соските на два гјаре, доколку и ситмени сабе идеја шај комотно те пишинен, хем те шајте попунина, значи ла не се минути, ако со очилјаме ги, пишинуваме ги дека лескри батеријата ни чучи, дека ка чулте перл од телефони, но телефони са телефони или па амен значи сием ко само крај веќе е емисијакоро, јек сат им штар минутија. За жал пелолестар значи и батерија, ајде герите вакера дека и батерија чучи си не таро Салиевич. Накола мене два шајпате шуначи ко крај лескере значи лескере оделја гласо кергјалне роменги. Ме сигурно сум ка дика а ке тамо уклучинолапе, неверојатно ка шајте успена, некако те чива да. Добре. Супер, одлично. Дика на немен, значи сијаме ајде па на 10-15 минута и сијаме време, па те шајте допуни. Важи? Важи. Ајде шунете. Мео поетика јако си лединица Лиесор, тари прешова Србија ју, си учи то машкало мајпенџа де ромако свето. Ангунопути наградимосијем котар Европска унија, Европаке унија роменге универзиту фамос Рома, Вритерс ин Ворд, ромски писци у свету, котар професор доктор поети Марко Аладин Седич, која джевденики Германија ки дискел. А сардујто значајно наградимо светско признање додели мојтано мае, Еселјајдин Салиеве Соресе, ко две бишевтато септември 2010 берш и Чеджапен на прво машкуртно фестивала на Белград, коте си умлеканимо са специјално ми сафири, а тек си не промовиримо печатимо поезијако лила антологија ко свето, ко дојче бија романета и гечкани чибјате. Коте овторде шуштарп, гајакија, песници значи, коте чифтеци амлямен, овторо матер Србија, а кавалила антологија Карана, тамо где Сава љуби Дуна, токи романи чибва черипе, кај инчате е Сава чумидел од Дунаво. Со подржња и владе Република Србија, Меосилјадин Салиесор, наградимо кота романо ресипел от него Белград, доимиле тај дешењато бешко, котар шерутно професор магистар Златомир Јовановиќ, тија ќе ангони прва антологија ко свето, коте куѓеме тринџилја, хемле љума вера признање са сојтане повеља, диплома признање, а со олелутно слободан бербески демоси. Повеља, кјајтани повеља со диема о прво пути. Повеља, а ден допема хемидујто повеља светско признање диплома награда кој ресипел от Нероменго Белград со диама професор Златомир Јовановиќ, таланава карипе палике рутни, узакала дуј награде со сим наградимо, месим наградимо хем трито награда со диема
medalja kod je hranimotano Moanasara Kravama sa svetsko priznanje kod kulture informisim jasitari vlade Republika Srbija. Kod ujto maškarutno festivali romane poezija kod je prozakvano Beograd, udruženje romane Lutni Pnjasor so podržnjakava konkursi o Ministarstvo kulturako taj informišim jasno kod vlade Republika Srbija, hem partnerega organizacija taru stručno žiri nagradinja poeteni lutne gazetaren, animaška lutnija antologija ko svetostavi većini pe Jatagan Mala, Sohazi Čerđao profesor magistar Zlatomir Jovanović, nagradimo sim hemeo poeti Selajdin Salijević, Salijesor, a neki antologija ko te čifte pečati me međilja i romani taj gađikani čev. Me obenđardo romano poeti ko sveto Selajdin Salijević, Salijesor, nagradimo sim ko internacionalno festivali romane poezija ker manifestacijakor, Savakarjana Asunen Romalen, slušajte ljudi, 10. oktobri 2000 bišto beš, koto profesor magistar, poeti Zlatomir Jovanović. Dalje ljom specijalno nagrada, svetsko priznanje, kote i tane pečatine meme džilja, ani antologija nagradime romengere poetengir, kote moderno kulturako čerutni pe, sogandinava, čija kalabaro priznanje ko sveto majetano, star titula, baši miročetim pe, čerutni pe, kota kultura la fieste bučakiri, kakava konkursi, kota nagradime pesnici poetija Sanđa Oduko žiri, mesijum me osikavdo poeti Selajdin Salijevi, Salijesor, sijum nagradimo, soleljum hema ver priznanje, sa sojtane nagrada svetsko priznanje kote terdoj molice, moliko tari mi fotografija Selajdin Salijevi, Salijesor, a dindilopama je sar poklon hedije jek primjer kod rekvapičati molil knjiga antologija, kote medinđu miroko turako dorestipe, znači dostignuće amarero menje, su kakovog istorija romane literaturake čerutni pjasiri, sim zahvalno sarinenje, tarakava konkursi su od njemakla svetska nagrade, priznanje što nagradinjamo profesor magistar poeti Zlatomir Jovanović, sa hemođenutne stojići te ko žiri sa partijske organizacije. A sa ver priznanje didilopima hem kota lokalna samouprave resipetlu od nego nagrada brozakri plaketa hem diploma kota Savez sindikatese Srbijakor Bor, a međiliće rano i rani pe domovi pečatimi kokedina autorengol grano i se sunca, milja i njašelu tovardešto berš, sarđenutno resti pasilu od nego, Feniks Preševa, nagradimo si jom so dijema certifikacije, star panci certifikacije, saranda beršenje butičeri pe, ko manifestacije Preševa, Džilavčerđu Međiljar, Kičelvani Čevta i Simadin de diplome kota Lutni Pnjasov resipe udruženje Feniks Preševa. Koja gora kao emisijakor, ako dozvoljamala Sali Sevgilj, Čerava busati peseljami samardiknjenje, to dikljame džakana su pratinjame džakana, ki amarija ki abisija od vas i ume. Ove sa ste džildikive. To ме ги Ако чуда не се. е това. Да, па добро, кана мему клюмтке простор со ске намаглум те конисо начин те упадинава кана котроа два резонанс то бокасу и сито, значи баро резумеи сито кана колила и намаглум никако те прекидусу, пошто дека и сито доста те вакере, а два супер сумиринја. Ме искрено комре сакала програме добока баре признание, добока баре дипломе, сертификатија на диплом. Ако дозволите вачера па на клона ема више бiste џилте вачера календа. Сигурно, бујрум. Каква лирска круна, книга друга, Sabor pesnika priredio Saša Mičković, Kragujevac. Pečati mi da si Karimi džili gde? A kakva
Котар уреднико Мирослав Мишо Бакрач, печатимо откуд ти и джилим ли. Месим захвално или Амалесе Раде Вучкович, најнема прилика те поминава Оле, со Илов храмоња манđe дуј посвете, па дуј джилја, па е Джика Милојчичо Илов да посвети јаме джилја. А кате Скопија со месимляни Германија. Значи, акавајте Републични центар за културно просветно и духовно унапредување на ромите Скопје, збирка поезија Евромон. А кате печатиме меѓуља романе македонски или енглески. А че и ја книга о Живорад Жика Милојчич со штампиња, значи лутао си и джилја карјанав лутао си. И си има пана бут джилја, пошто месијом чите колил кота Рајко Ѓурич со печатиња олил без дома, без гроба. Ила теда антологија, па али Красничи со објавиња тринштар книге, антологија, исто или отесијам чивто, меѓуља со и чивте. Нековен са сте старине. Ајгере, Рајо Салиевиќ, на неакава последна емисија, мен ковалам панда два шајпа, значи ко будучност кадикате кера исто пале емисија, коте ко... Да, те шајпана. Дело, така да, ковала да те максимално, значи серијалија ковала, мендар, јек баро поздрав, чико сама ради кут некола со дикенамен, и си туда јек буцељами, Обама, Орфе, Вакилатари Македонија, поздрав, Рио Тукетајте гостовски романо поети, докажимо насамо машкарко рома, него и ко локално ниво ко Прешево. Регионално ко цело Косово, тај меѓународно познато машкар о ромаки Европа. Ретко мануш, а јар пошироко тоа познато, Дикела Петаро Лескоро доказија о благодарницем дипломе. Баш Лескоро учество интернационално. Браво, поздрав. Срсо Дике, значи препознатливо сијан комануша, веќе џаненату, пенџаренату, и ако етано сасвим доволно, значи доказенцар да кога су ту денгјан, насамо те керо пелафи, него доказија. Дали ка слажнето да леја, ако су ке ко интерес е временско, ка мора више те поарите те завршина, заклучно... Ја те завршина, само па на ек те захвалинама Севдијачи Абдулова, со ѓанава да черџама интервју или преко радио, да ни па чак што ишо Чао Северџан исто со черела те цер уреднико неко састо. Селами керава сариненге. Овен састе, а највише туче черава со дозволијанма и со могуќијанма те представи нама мареди кутнење. Нековен састе саринен ја извинама са да се ње миснава ја нерома сарвичинале на мен. Со наџанена романе, нека извинен бај. Нека извинен, апсолутно, а мене кате романи ме емисија кере, значи Адалеске покушине соше могуче ки романи и чипте кера лафи, пошто романи емисијата ни. На не, да те сигурно те замеринен ни огаđeda. Ме поздравина Доленкола су то поздравињалне, значи поздравињалне река е страна, поздравинава нормално исто одоле манушенкола со авдиве омогучинге интернетете поможиненто, а двајтано и чајна джанава навлакоро, која со поможинге туке хем од чавода која со итано узотуте лескерек баро поздрава катаре со омогучинге, значи ти импровизирал тавите шајте киро, а да вас сој могуче нели авдиве. Јек баро поздрав джилесте. Поздрав исто нормално джитуте, джити фамилија, тоа ме ги са сосијансине мо гости, ме веруинаваем сум сигурно дека кој ја вера прилике коламе за чедва шајпа, хари те дика од дуто дело, каро Селјадин Салиесо. Дело касика вемпера те ија дава која со авдио букена сикав сали. Амен коламе на два прилика, туменда колтуме значи туда и прилика колту преку и платформа YouTube, акава сате дике кера каманге кера колтке потребно шај увек те дике или па те покани нема нушенте дике, значи ака ја емисија. Ја ове састекаш намен. Тоа има ги туда састе, састо мангава туке те фамилија ке са најшукат поздрав джиту те им шукараки. Овса сто целями дикутнење саринење.
аликим сера. Пакено дикутне аквасине амаро ератутно гости, адвајтуно селјадин салиесор, значи поети са со наброња бутитано, меда дванаштине сате и керавки годин, но тумени два шајпа, значи сарсова кергјум преку платформа YouTube, те викенте пратинен саакава и те оволтмање пана појасно доколку истуме нормално интереси е ко свето, харите дзиркинен, ко свето е поезија коро. Не сигурно сум дека тумен пратиненамен, мангенамен, поштиненамен, тоен састе, хем нормално со ширингенда ква лайф, тоен исто састе, ме поздравинава тумен, джико дики, па најверојатно кога понеделник, понеделник сарсова кергјум, не ве значи информација кој туме, кој нам ги гости, ја саритане и програма, сака рестар кој туме значи два шајпа, околу колку трики нам. Джи тогаш, а че нема ги девлеја, шука рак, хем пазинен тумен. Пријатно, джико дики.